Latu. Koppi. Tuli fakamalla! Taina! Huie! Soikie! Puus! Oliko pakalongo? Hoi! Jävää! Hoi! Hoi! Pakalongo! Hoi! Toi! Tähä! Soita! Soikko! Tuonne! Tuita! Tuonne! Seikkaat luottu tiedä kajastama! Ikinä joja kuva koulupakkeja! Näin tiedä toiki! Näin tiedä toiki! Hei jaha! Että luotte luovana! Että luotte vuoro! Laina vuokria! Tertoja te luovana! Että yli! Anna! Oue! Hyi! Salonga! Sei! Sähä! Seitä! Seikko! Sonne! Uue! Seikka! Sonne! Uue! Seikka! Luottu tiedä kajastama! Ikinä joja kuva koulupakkeja! Ei tiedä toiki! Ei tiedä toiki! Iahaha! Että luotte luovana! Että luotte vuoro! Aina hokkeja! Että luotte luovana! Että yli! Anna! Oue!
okay? Are you okay? No, it should be gone though. Okay. No, this is Hello. Let's put it nicely. These are the man of red. She is the red. She's the red. Yeah, wait until when she lowers down, but then we can put the vehicle. So come close here, guys. Whawhiroai atu mamalu o le awhia. Whamalo whakitei. To su mai ma awhio mai. Ona o le nei sauninga. O le whai uina o le sauninga muli a Puaolele. I le tuina atu o lona tino. I lana nofoanga oli sana tu mau. I want to thank you all for coming and just witnessing, and the reality is you've come to say goodnight to Puaolele. And I want to thank my brother Pastor Dyson, Shekinah and Shebaniah for giving me this honor. To lay my sister to rest. For us, the ministers of the gospel, we bury many people. But when it comes to someone that is so dear to our hearts, I wrestled with the thought of taking this part. Dice said, Pa wouldn't have it any other way. We have fought together alongside each other in the fight, the good fight. And as we come here together, we come because of our belief in the hope, our assurance that Jesus has paved the way. We often use the text that says, let not your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. We use that for comfort. We say, God is preparing a room for you. But somehow we miss the fact that all of the rooms have already been prepared. Amen. And if that's the case, then what is Jesus talking about when he spoke to his dearest friends, his family, when he said, where I'm going, you cannot come. Thomas, you cannot follow me. You see, what he was really saying is that he's going to prepare the way in order for Paul to claim her room that's already been prepared from the foundations of the world. And Jesus walked up on the Via Dolorosa, made his way up to Calvary, and there he had a battle with death. And at that point on the cross, we have all felt the sting of pain, of death, haven't we? Every one of you have lost someone precious to you. You have felt the sting of death. But it's in the morning, the resurrection, that gives this family, Pastor Dyson, Shekinah, Shebaniah, Mum, Dad, brothers and sisters, uncles and aunties and cousins, the joy
and the courage, because Jesus ripped the cuts out of death. He yanked the power out of death when God sent the angel to roll away the stone. And he got up and he looked death in the face and he said, "Death, oh death, where is your sting? Where is your sting? Where is your victory? For I am the living God. I am the way, the truth, and the life." You see, we talk about the truth. The truth isn't a concept. The way is not a concept. It's not an idea. It's a person. It's a living being that God sent down His only Son. And because of the way that was prepared, each and every one of us here is no longer strangers. We are here as a family to farewell this beloved soldier of Christ, so that she can sleep and await her Saviour's return. We're going to sing this wonderful hymn. For those that don't quite know the Samoan version, just hum along. Or now is a great time to practice speaking in tongues. Ilunga o manga o le nupa ia. Ai lena ai wasaunia e lea tua. Ta o tato wa elena maunga. E no ai lenu e file uai. Watato One of Paul's favorite books of the Bible is Revelation. Her and Dyson spend many hours, many times in prayer in this book because of the hope that that book brings. And there's a particular text in that book in Revelation 14:13 where it says, "Blessed is he who sleeps in Christ." Now you have to catch the emphasis there. It's the person that sleeps in Christ. A person that has a relationship with Christ. A person that has walked and talked with Christ. That's what my sister did. Faithfully. Because blessed is that person, for their good works will follow them and live on
A lea ngā ruenga le lei a pāo na whai. Lea I le whānau, ia Shekinah, ma Shebaniah, nephews, nieces. A ngā ruenga ia ua tato o mai tato te mori mawina. Ia Puaolele. Her good works, her legacy is in each and every one of us. Every one of us holds a piece of the puzzle that makes the picture complete. Without you, without the family, without the church family, without her friends, we wouldn't get to see a clear picture of Puaolele. But you've come today so that we can have a clear picture of how God blessed this world through her and her actions. I want to remind you of one of the favorite passages that Pa would often talk about with her mother, and remind Mum that, Mum, she would tell you that John saw a new heaven coming down. The new heaven that will come down. And in that new place, Mum, Pa would remind you that there will be no more tears, no more separation, no more death. For God eliminated that on the cross. No more death, or the pain of death on the cross. For we have the assurance that He will come and take us all home. And I heard a loud shout from the throne saying, look, the home of God now is among His people. He will live with them and they will be His people. God Himself will be with them. He will remove all their sorrows. Well, I don't know about you, but I can't wait for that day. Amen. I cannot wait for that day. This year alone, on one side of my family, we have had to lay 10 significant people to rest. I was absent from my family gathering because I was laying an uncle to rest in Sydney. I feel the pain of death, and like many of you, I'm broken. But this is what brings me hope, is that God is in the business of mending broken people. He's in the business of mending broken hearts. Pastor Dyson, Shekinah and Shebaniah, very soon your wife, your mother, she ain't sleeping for long, because I look around and time is ticking down. And very soon we will be going home. What a day that will be when my Jesus I shall see, when I look upon His face. His face, the one who saved all of us in Puaolele. Oh, sing that wonderful song with me. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. Oh, Father God, in this moment, we are thankful for the words of our preacher today, that even in
death. It is a blessing. The blessing that we have received here today is the glory that your daughter brought upon your name and all that she has done on your behalf. And so, Father God, as we gather together here, we put our sister to sleep. We lower her into the ground, and her eyes are shut, but for a moment she's resting. All right. And when she wakes up, in a moment she will see and hear your call. It's sleep. It's dark. But joy comes in the morning. And so, Father God, into your hands we commit her, that Puaolele would rest and sleep in the certain assurance that you have already paved the way, that you have allowed her the way to claim her room by the blood that was spilt on Calvary. And so, Father God, her family, her extended family and friends have come here not to say goodbye, but to say good night. See you in the morning. We long for that day, Lord. We long for the day when your Son Jesus will return to take us home. But until then, let us keep pressing forward. Let us keep walking the faith that Puaolele walked so faithfully. And let us get up and not just walk but run, so that we may hasten your second coming by telling somebody of how much you love this world, that you gave your only begotten Son. So, Father God, cover her now. May you send your angels to watch over her. And may they open up the grave when that morning the trumpet will sound. And those who are asleep will rise first. And those who remain shall be caught up together. And what a journey, what a journey that will be. Thank you, Father God. In your love, Father, in the comfort of your Holy Spirit, and by the grace of your Son Jesus, we say good night. Good night. Lord, come quick. And so, it is here that as much inasmuch as God in his wisdom and mercy has permitted our beloved daughter, wife, auntie, and friend, and our sister, Puaolele, to pass to her rest, we now commit your beautiful body to the ground, dust to dust, ashes to ashes, in the sure and certain hope of the resurrection of Jesus Christ. We will see you on that morning, our darling sister, our baby girl, my little one. Good night. Good night. Good night, darling. I love you. I'll see you in the morning. The nieces and nephews will come around now to where the doves are and just
Just stay here until they are about to release the doves. Puaolele is the flying mist. Puaolele in Puka Puka is the ascending fragrance. She ascends, she descends for a brief moment. But the doves, they will point the direction where very soon she will rise and she also will follow and ascend heavenward. So when the little ones make their way around, nephews and nieces, Shekinah and Shebaniah, Noah, Jason. It won't be long when we'll be leaving here. It won't be long. We'll be going home. Count the years as months. Count the months as weeks. Count the weeks as days. Any day now, we'll be going home. Count the years as months. Count the months as weeks. Count the weeks as days. Any day now, we'll be going home. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good. Mafatania souma ualata lata maiuna aile aise me o te popole ai uau sauni mevelo ai malo matai etoi afio mai Yesu etoi afio mai ia etoi afio mai o iana le pupula etoi afio mai Yesu o le matai mai be atoi afio mai o lo matai apesi mai matangi o le o langa mai o so mai o le basa tautai mai lo wali ia I lau foranga ia ta fatasi mai o Yesu I mautai le langi etoi afio mai Yesu etoi afio mai ia etoi afio mai o ia male pupula etoi afio mai Yesu o le mata e vai pe atoi afio mai o lo
matai. Thank you so much, folks, for just being part of today. And we would love to invite for you to come and as you grieve too, pay your respects to Puao. There's some petals here, but please, folks, come on through if you would like to and pay your respects. Thank you, and wishing you all God's blessings. Okay, kari kongu o lea ua ae le kusini whakaukainga mang singa. O lea foi ua koa i le kai, le kaukai ana ngā kai whale. Moni kere akul whawhikai kele. Iau kou sunga whawhengainga. Usai malau kou ngā nuenga ua. Te koe kai meo puao. Mai lava i le amakanga sa ia kaumu mai le ngei kula wa kako iai whangua maliu le ngei malo whaakai lau kou ngā ruenga whawhekai mo le whala i au kari kongo lewa ma whakampanga e ainga lea ma o mātou loko o ngau lau kou ngā ruenga ia kauia inga ia kafi mala te whai ngā malanga a Puao. Whai ia o reo whia. O agi au kasese man i au whale kongu. I au i mangalo. Ko kā kong loko mā whiki a wā Puao malonga asa. Kuni ngei. Ai a mea ia lau leo. Whai ma whonga anga. O a inga ngalua. Mā kong ke mala au whaalo luku ai. Lau sunga kai kai o sanginga. E mai sa whai au kou sunga i whawhengainga ma kou wharekua. Wai au leo whia, sa moa o poko poko, kupu mae. Te iao i ngai whakau. O mga ka benga ai ngā lua i whamariskino. Nau au kou sila sila i ai beo ngā waku i le. E palea, koro kalame. I o kai mea rasko no i ai le hall ngā. A baea al kai mini ngei, ia bala au aku whaalalo. Kala au aku masu aku, kako whakasi ai. Ia, ka bau ai leo, so kou ang kong. Se kasi o ngei ainga. Olo whaalalo whaakai. Kai aku, pepe de whaalalo. Awa ia lau whonga. Naka koa o ia ka pepe na whamalo. Nai, Ako whaia whapea. ladies and gentlemen, dear friends of the families, loving relatives, I'm going to translate word for word what he was saying. And it's a little bit shorter, but it simply is that we are greatly privileged that you are here. And as part of the last celebration of Puaolele's going away, that we would like to invite everyone so that we will celebrate together. And after a few other things that has to be done here, and in case you do not have your program, but it's 941 Dominion Road, Mount Roscoe at Manhattan. So join with us as we fellowship together, and it will be a due farewell for our loving daughter, a loving sister, and just a daughter of God. Thank you. Got any space? It's on the other side. We on Jordan, we'll meet in that land. Oh, won't you be glad? Our way far beyond Jordan, we'll meet in that beautiful land. If you get there and I too,
just look for me. I look for you. Away far beyond Jordan, we'll meet in that beautiful land. Latu Yoritana, Eloa Iaina, Betetalia, Latu Yoritana, Tato Tepeloa Iaina. I found you in the night, but before you, whatever I'm more, whatever I'm more, it's all to your return. Tato te peilo iaina. Side by side we stand, awaiting God's command, worshiping the saving King, living by His grace and moving on in faith. Jesus Himself will see us through. We'll join hands together. Meet me by the Savior's side. I'll meet you in heaven. We'll sing songs together. Brothers and sisters, I'll be there. Soldiers, all are we to go where Jesus leads. We'll fight and faith and we will overcome. Heaven is our goal and saving every soul. Pray that we all will be there. Meet me in heaven, we'll join hands together. Meet me by the Savior's side. I'll meet you in heaven. We'll sing songs together. Brothers and sisters, I'll be there. Family, we all will be there. You may look for me, for I'll be there. 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 You may look for me, for I'll be there. I'll be there. Glory to His name. Mata ete ba'ayatea, oteai, 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 mata ete ba'ayatea, oteai,
blessed consolation, and my trials come to only make me strong. Through it all, oh, I learned to trust in Jesus. I learned to trust in God. Through it all, oh, I learned to depend upon His that outshines the sun. I've got a home in glory land that outshines the sun. I've got a home in glory land that outshines the sun. Where I belong, the blue in the Lord, oh, do you remember me? Remember
What number is it? A 1 and a Try to get it in the set. Try to get it in the set. He's right down there. Up to you. You want to sign I'm going now. Oh, but I want to be the last one now. How are they? Thanks for coming.
Are you gonna come to the... No, I've got to go get Mino. Yeah, come to the feed. You know there's a feed after. Yeah, I've got to go get Mino. And then come over or what? No, no. Or you go... I'll come. I'll bring her to see you. Yeah, no, just come over. Do you know where the place is? Yeah, I know. Manhattan. Come and have a feed. I'll try and see it. Yeah. Okay, okay. I'll be right there with you. You hold one side. Where's she? This camera guy. Eddie! To the... Eddie! They're gonna plant it. These two. Yeah. Oh no, you just keep going. Has anyone seen Shep? No, he was here just a second ago. Oh, there he is. Shep! Critical Shep! Am I in the way for a No, you're fine. Is the AP ready? The AP ready? Associated Press is ready. Oh, you want to do it all by yourself? That is so absolutely great, for your mum. Oh, nice. Let's go the way down.
You got it on? Okay, alright, let's go put the wreaths on. Terence, is all that going on it? I'd say so, yeah. I'd say so. Ask Sue or Josh if they want all the wreaths. T, can you centre it a little bit more, please? Push it, yeah, to the right. Yeah, nice. I feel like she's gone to Manhattan because people would really put it here. No, she's around here. Oh, right, okay. Maybe she is. Who did you send to? I couldn't specifically. Put that here down. Oh, big layers will cover the side. All pretty. Put it here, Arnold. I'm just worried that somebody will point attention. Well, we'll know where it's on because we'll see it on someone's old page. How about you push yours in? Right now, I'll do it. But to start our proceedings this afternoon, I'd like to take the opportunity for all of us here to just invite someone to take the lead with a special prayer to open our time together and to also bless the food. No me tuao te tine tato tato tamo io non mi vuoi tato tamo but it is I say a blessing for us today on to tomorrow if you may and more love on my procedure to be on the first day of you on no my yes and ningo Puaolele o mato ai lo alofa o mato longa foi de fama fana o loto e longa pa ia an ne temi o fatasi o fanau ona o le neita matanga fei ona mato tata noa mato e manatu natu i le awala na e whamanuia i mato i ala i na ruenga whaia Paula. And so, Father God, we thank you for this beautiful food that is now before us. And as we celebrate, as we talk, as we remember, may we welcome your blessing on this time of fellowship, this time of eating. May it all be for your glory. As we talk, as we share stories, and as we continue to reflect anecdotals about the life of Puaolele. So thank you for being here, God, and bless us now.
In Jesus' name, we suffer Yesu. Amen. Outside here, we can just ask our first few tables to come forward now, please, and then I'll work on the next few tables shortly. Thank you, everyone. Thank you, everyone, for just being patient with us. As you can see, when you make your way down the aisle, it's very easy to find the food for yourself. There is plenty of food, so you'll be able to come back and see this, I'm sure. So enjoy, thank you, everyone. You're not taking my photo away. No. Oh, vegetarian. Go vegetarian. So I'm a sea lily. Sunga yang kau ngale kua. O walang ni foi ia mam wa fia ko mea. O fakelea. Dele foi ia fa vai kiu ya o loa ko sunga I fa kenainga. Ai sei kam foi aqui se leu lá ninguém. Awal ke jas, berkusai merasa fungsia of Puaolele. Lomal paya faka falmo, ini susu sunga, au faya vela paya le kua. Bau kau farkua, wafwa. Longa paya I kupu makamani o Samoa. Le au fue loa. E mais foi o falo pouco. O Samoa lei é idia. Ele me fai. Esse padre o gaui. Paya o ai no kupu. Ai no waf. Ai ngau papa. Kama mai ngau ai ngau kam. Le fala le se ya kungua pule, kuang mala kau. Ai ngai kai perba fonki. Enganga le ku sai ya sua mai fungua. Fo mai kurang. Saole sala mua na liu salua. Ele ma fai o ngau koe au whangai ngau o uma o ngā kākmai. Ma whaka o kuaro. Ulou. Ngā. Awe pe mongi ea.
Ua le koe olo. Lau lupe sa kai le solo. Awe pelo ia. Ua ka whea koe le kai le sui ngā ura. Ma ua waku ai ma le mangongi. Sa wha mangongi inga le ai mea. Awe pelo ia. Ua moku le kiu masara sala. Sa ua inga i le ai ngei e kau kumana i ai. Fioi. Te whamau. Ua ia. Ma ua whakipisia. Ma ka uku ngā ai. Le awhio ana o le kuia kua whakofu ngofu. Alana malaya ma whan fiori. Ai sea. Lele ua boku. Ua boku I soa. Ia fioma ia tāne. Karo whae o pōku sāre mu. I malai whango I lau vi mani lau lana. Karo. Ua I whaku I kua moka ni manga mā kia kia. Ua le koe vai. O ia e pule. O le whirangano o le hua. O le kawe vero I mani mo. Ai le whawhi poko se kasi o ai le kau paleu. Pe kau masika o le whirangano. Vi ia le hua I me uma. Nei asu. Tā koutu whāwhi kai. O le soifua. Maro wale. Lau sunga I le kai o sāwina. Lau sunga I fleskei. Wae wha au nase ngai asu. A wāna o rofa ia Puaolele. Wha klo watu. Te ianga o whaiaku le kai me whango. O sāmu whainga. E le mawhai o mau sopo ia inga. Wa o le ese. Ma se ngaru ngā mwhawha vek. E no hai le mai muanga o le kai. Ai ngā o le lango a. Ngā o le lango a o le wha e fuafua e koe whae. Ai se iau ka milo I se isi ku. E le ai le mwhai o wau whangainga o sā. Nanga o oio le waunga le pua. Nei aso ma ngā wela mahea. Sira whanga le kua. Whawhikai. Whawhikai mo le upu whamafu whanga. Lele o makua mawhanga whanga. Loko le aika ngei sa maru uwinga I whanga goa. Ai kai ngange o loi maka malingi. Mo solo e sea. E upu. Whamahongi pa le whio pa I are kua. Mawai e ola o Moimoi. Lau sunga I ples kenge, o le kele upu, e kele mea I whai ai. Ai mai maue. Pe aku mwhai o le eise isi upu o le ngana, e sui ai ni whawhikai. Ka ele, o loko mangano rai nei, sanga whamaruia le pua I lau. Mawaro ko whawha le pua. O whapelea, lau whakamari nei. Ia I te kau. Ka pārua, o le eni ke o tolo I sungai. O sui a whaina e ku mau whawai. O lau sukau ke lea. Pe a o whaiaku, kato mu ngofo whaiaku esu. Ai whaloalo ka tai teo pa, tai pera le nā wema le tua. Karuai. Wakaka o vete Jerry Umalam. O wau pāwe o mare aso nei. Lau sua kari sua lea. O wha kukao. E whai mo whia nai kunei oi whareina. E ke hanai ai lau sunga keskei. Malo. O lau ke pusi lea.
Wa na wena go ya so elese ko e ka wa so nei no mai pe upu le kulan leo ba ko lau sunga le peskai lau ke aku vai no le fia we fa ma so sa mai ku kula wa e ke no mori le upu fa ma fa na da ngai o ke pusinea ka ai no si fa ro no si malere na sua kwai ma ai lau sunga le fa pena ina ele ai ele fa pena mai di noa ko va ku di ro le wa pu le si fa enga fa lo le wa ka vai oi uma kuia le aso o le ma u ko va ku le si fa enga fa pena be fa ke sham au sunga fo mai sa e fakta ke ya o lau ke pusinea o ka faya e wa ko fu fuska ko papa na na wale le mangu ke yas la usuga yo se va fora pe ni leo ni agenu la wa fa pesa na ola lua sana la no de pusi na ola fa na ro purga la que pa tu le vea ya moro wa vai ke yasu ola ke pusile Josefa ola fa na ro ku ba ke yasu dia ko ki yasu po muak so ai la ka ko fa so ai no pu ka pare tani o so ba Josefa le ka se wa ba le ku Bro ke pusile Ben bro ke pusile wa pa i ma fa sa mo tulanga bro ke pusile o fa sa mo ka ole por fe fa so tulanga fa mai se lo ko ba mo lo ke pusile kai la ufama kusinga ola ke pusile toa basta toa o feo toa la ke pusile Anthony Manu la sugar va fegaina si ya lo alfa motore Carl sai Floyd lo sugar tai la te tusile si ya lo alfa motore The other side. Yeah. See, I know how bad I outside Floyd. Now, sugar for the main Roman. And then I found the tattoo. No what? Like Ramio. Se fa per o Maria, a bona le tua. Così o è che passa che fai ferro. Come è? A vuole fare una bella aula, una Roma. Right? Ang sungan pa pengaila. Ya. Juana. Nueva leta il faro la sua fa fare hotel go ai ta un mai dai volei go lo canina ko ai le mo la sua fa fare la te tu signa
Lau sunga sana, sunga fai feau, si mai lo au. Ya. Ya, matu yo ile. Ya. Wa mai ata tu fai feau. Social mai. Moimoi SDA Church. Oleh taulanga lea Puaolele Tuaoi Kuresa. Is there anybody from SDA Moimoi Church? See, Ruba, can you raise your hands? This is the love offering from 12 families. Okay, then. We'll see you next time. Monrewa SDA Church. That's the love offering. Ottawa Church. The Puaolele Tuaoi Kuresa. Can you raise your hands, please, if you are from that church? Thank you. Thank you. Puaolele SDA Church. The Puaolele Tuaoi SDA Church. Okay, then I'll hold on to it. East Auckland SDA Church. Puaolele Tuaoi. Le Kuresa South Auckland. O le Puaolele Puaolele. Whakatai lea le lei. Wai. Lai fu mai o. Whakatai. I loutu wanga le lei Puaolele. E Kuresa Remuera. Whakatai mo le tau sosoani. Puaolele Puaolele mo le Kuresa. Whakatai mo le whainaro. Ia suga i whawhereina ma lo le o sa lea lo watu le tasi maenga o tātou whalama le suga al toino tali oa ma Wellingtone si aero alfa con molis me alo fata wa wow ai o potea ta lo fai ai good Whakatai anga le lei ti dialo mai na mau Raymond now we are from that level to this level. Now we are coming to the elders now. Mapusua Latu tusi leo sina me alo fata wa suisuki so kwa ya yo ko mapusua tama le la fa mai ula ngu Sinclair Alan, thank you. Posa Puaolele Kuresa Remuera matu ko ya susuki fa tai lava Moimoi o Tobai. Greg Kingston, where are you? It's just a little kid from Wow standing. Adam, Will, where are you, Adam? Thank you for being here today. The Mafa Fiti, sino me alo fata wa lea.
E ele ai asa fai vai asa ma se mau. Ai so ana. O ia ia sto ina fa wina o I fa per vole misi. Si ia no au. Mantala. To final fa lea. O ia ia. Nisi to ina fa mulare eni au resia dai. Can't see or haven't. Are we okay? See my little arm. Okay. Taimi nei ona I tātou mātua le ase mea alofa, pātou waa kuao, tau ai na whai tau mane ai. Tinai a vi o solo, sina mea alofa pātou waa lea ma kuao. E ngai manini, vai po. Contino. Mendesen, where are you? Fiti, the Melo Fata Wade, wow. We are looking at like 70 plus. Is that what you call elderly? Masina? Yeah, Masina. Naya lo solo. O yai se tina au sina tonight too. Yeah. However, Akiripa, Malon se formula. Ya, dia lo foi ya. Ele ya se foi para essa malma. Prisuloto. Ora o tushi de. E moia, está com aí. Ai, vai aí lá, né? A mago ai fala mal foi fato. Maria mais Sydney. Maria Falsua ole, Puaolele Tuaoi. E manuia le nei au tukitan. E Falsua ya Eleni. Vai a Paula. O ia se Falsua I do mai para te para aí, para ver aí. Basta tu sobre essa aí aí, tá tu sozinha, vai tu já falte, tem tu se realizar.
Ia. Ona folau lea o wa. Ole afo. Tambalie. Ai o te foe, malo foe. Tambalie na famna tuatu po atonu o lo iai se po fanga fo ina ai o lo iai tatu po ata I ne pa fai o tau I fo ai se. Tai sue malo mea nā tātou se I whai whale pe a tātou tau wat. Lo iai koe nisi whaenga o fuanga lea. Atai. Whamalia tu lawa I le tātou e kare ai tātou sunga I whawhengainga ma le mau le tātou au fia. Se I whatea whaenga lea I mawha mai nā ngai e eri taimi e ne koe wheno I ai mātou. Se li mani koa le fio la I sa ka ai kai ngali foi e mamalo so koholo so favo maruna so kau pega afa o ke manu ai I kai mi o fa au so marua papa o ke suru ai I kai mi o le so Fakai le ala lei. E pe awa o whaiaku I kai mu whango ka whelo inga. Ku mai lo au kuatu lo lima. A maea ka ngā ruenga. Ia o whapelea o ka tātou whaia. Lai o langu mau ka whing. Lea o iai mea e whaiai le aso Puaolele. Ko whapelea. Naka me kau o whai. O le laura au. Pale iei. Sa whaoa. Leo la ke aku. E whakumua ka mea. Seri ma le koa. Pea mo whaiaku. Ka ke le whiga wai o le sura whaika venga le kua ka lau wainga le rofa e whamau. Lea sa e fusi. Sa o fusi no whamau. Lea wa uma. Ia le kua. Me pasa ese leo kai kua kaku wai. Seri ma le koa. A whaia e hongi lo e moi mo whamau. Ore sabat wat maya. Jadi malepoa. Masad ang ay bibigay ulaw ka kawasu. E pero e sa moa. Ka kinga ruwe fakasi fakasi la ka nga ruenga. Ia manielo lo. O se ase me o mafaya. Ele ainga sa kuresa. Esse cara se malepoa. Le ayo karaue ko kas. Ka ke ne si la wa. Vamos mole wala pule lea. Ai fa fo ia pule me alofa. Fa fo ia pule me alofa. Ia. Ka ke ne si la wa. Ka kele ia fa alo. I mori mau le o fie ngai ka ke ne fa. Ai mai lo au. O fa ka fa ka alofa. E ke alo mo mo ia no ka aso. Pa tai. Ele mai koa. Pa tai. Le ka fa fu winga mau ka mai. Naka kau sila i sa pesca ko fa pelea. Ai kai ngange kuala. Mala i sa kuala. Wale ka nganga. Fale ali. Ai kai ngange le so kale aga. Ai u ya ke. Ola kan ko ko ngasio malu. Ka ke le fi ko wa. Vea mo fa ko le o mo fa la so la ma wa ya. Ka le o fa so ko lo si fa wa. Ya. Ora se o fo mua wa. Okay, ao foi a foi. Ile ya wa. Te ko ma ya. Mo fa pele so ma te skege. Ma no malo au la le ku. Fa malo wa. Ora se meu faia. O kau au yai. Ai na lua.
La inga o Kuresa, ma la inga o Puaolele. Ia ko whama. Wa maor mukiva. O namo ko maho freaka, si mo se bea. Ai kawia. Kawia ai nga pau, ai ho le mu. Ia kawa ai. Sama ko mang kua ka eo ya kua. Sama ko mang kua au ale kua. O le lo fa go mangu. Awa se fa go ingo ko ma ko mangu. Alo fangia le kua. Ia o pupu inga. Le fulu ora. Ale mangu le ku. Inga ia sa mai le ko fa le kua yo ko sunga. E ka ui ai le ko fa le kua. E fa pea fa ma fo inga ngang. Awa le kua ma longa finga. Se kai mi orge yaso ka ko wa vai. Ka ko ma kua le ma vai nga ngai ro ku le. O mangu ka ko ke fei no ai. O mangu foi ka ko ke ai. Alo fongia le kua. No ko so i foi yo a. Ai. La pa ya o sa moa. Yo ma kupu ma fale po. Yo le ngas fa kala. Ai. Fa bangalo de ngai ku le ai. O fai wa ka ka se. La se meu ka fa ya ai ngai. Ni ko fa ma le fa ko ka ko ku ia le kua. La se fa ko ni meu fa la o i. Ma fa peo na le a ko sa fa ko fai. Fa la vai le kua. Da ma lo aku le leo se walo. Ia ma mo kele ka ko fia. Ile ro fo le kua fa kai. O le awa seu fangua fa kama so di inga. Ada di seu. O wa kau tai a fai le fai ba. Fa kau kai nga le diala. Mo fa pelea do fonga kama kala mali. Singa bi ngoke la basi yo di diwa me ai. Na me fa ka la fio po. Aravia, kwa anga. Ya ni mo. Wa ia e sa mo po. A o ka kala ku ka ulami mo ko kele. O ma fa ka Ka mo fala kala ka ku le ku na ngana ma le fa ro le ku ka ke siam. Mo fa mo fie la ka ko fa ba. Pero ya le finalo. La fo mai lo ko fa ko ma. Fa ya mo bolis ka ko fa kai ai fa lo nias. Al kai se ki le wa sa ka kai au. O sa wa mo le ko so fa ya so. Mo lo le suwa. Na me fai o talo fa wa. Ai, ma la ese lo una. O poltus. I longa tante, o le lo, te la tai. Kai wa mudar lo final. Bene. Pea mo fa ko so ko kale aso ngai. Na me fai o talo ma le fa wa lo fo. O ke lo fo mur fa. O le va folha ka ko was. Alo mo ria ka fa. Kai la ba. Kai. Parol. Ma ho. I lo tonga te kalai. Nanga o maua ma ke so ku mare. Relación ya Galileu. Olha a pé a coisa mais o leu. Já. A ver lo coco é sempre toma. Afkai. Olha malo la fio la capoi sa guana. Afkai. O faringao. Se li mare ko e mo mia lo vama. Kai. Kai lava. Sa qual? Ya. Pa malo aku lo. Kalena pa malo dua ko le bawa la. Wa. Ke kau a fua de ngā kūlanga o uka o whaia, o uma pa kisoina o e soafo Jesu. O kiso o soafo Jesu, ka ua ke siano rato me. Afkai lava wharoalu, o le asu ngai whai le kua. O maulunga ngai asu a wale, ku whingi po le wapo ki ngā fu i a Puaolele.
Sa fa pe fai foi se upu kasi pe rua. Ai pe kai. Ia lele lo ki. I manguia lau launga. Maili, waso whapengei le moa ele whale poluma. Ai kanuai e makawapula so, la fiona na whakasi lea sa ke goa. Wato whawhaleli, ngai ai lera whaikau. I re kau makea ka waso, ai mangingo le au whala. O kouore kare sia lele mo pia iai a forma whatua mre aika. O nga whapea lea. Leo a kala whiunga kulanga le so. Mai, whakoko ali ka tu wasu. Maruia lau ko whawhalele mai. Te uruenga. Te ureva no whanolo waku le rio ainga mo whewhai e leo whimal. A leo o maua. Leo o lolo ko ko i lau kalei leo uruenga. O mangaku lea e uia no makua lufi lufi. Ana kakua i ana kuku whalala i uia lau. Ke mangaku lea le ko lau loa. Au le ke a kopo mana ngem. Sa fa konga ya kopo fa manguyanga madame. Sa pe ngare ngai kuaso. Le pa ia lo foi na ruema. Mai ko mai lo ko fa manguyanga. Manguya iska ko fa kalama. Kai. Ya, le asa i ngai se kasi. Fe ale nga ko muinga le fa mangias. Kai. O kasi ai le ka uyo maro. La fai de leo ko inga mai remura. Fa le inga swaf kai. Ai o kera yu ku fia le vai ka mar vai moi nga mo iai ka malor foras. Fa poi dia fai fa lo sa ku mai malor va. Ba ui la fai nga vai pa lo muku. Au lele hei, de pa ia, lau whaina grema pa ia de akua. Kua wha pelas wham kalana. Paskai. Ke mangaku a alu ke aso. Moi lava, whale ala. Au ngaspoi. Lau whaina grema man mamaru a whia. Ai o ki whia kau kala lava wha alu. A singa mi nguke lava se wha leo ai le whafkai. Ke ka vai ma kou mkanaka le whafkai. Le pa iau ai manua. Le fio kama fa lua ma ko lua la sa fu mo. A fio ke ora nga bo suma kai a mai nga la le mo. Ma liu mai le ku poraka. Ma fa nga sa u la ka. A fio ka pa au ma la ka. A fa ma sa fu mo fo. Paula viu ma la ka. Ma la ka. Fio a nga sa baras. Alo singa fa kolu ma ka. A fila isa kuala, a fa, pesca, makua sa kalay, marsalmugang, o pa iya yung naki lari. O pa iya nga, naki kausi, o pa iya yung naki kausi. O fa pea via la fa kai wano ka kuras. O pa iya yung fa la kun kai mufango. O kele ko e fa pisial nganu kai o sa moa lango, umong kofi. Al mea fa le wa lai mo so ako. Se ka rofa. Ole rofa na mama na la e pai mai o kama. Ole ma au mal bimirsa. Kai. O faka yo ma ko. O faka lunga o faka la o se mo ma va. O kumu o suare kumu. O ai na ke ma ko koe. O mo foi a ke ma o lunga. Wala fa wala ma va ko. Leo ta ma fa ka sami no fa ngaro. Mako ai foi um mako mau. Ole maka fura mal. Ole ai pia pasta ya. Alo fogia da kwa ai na maru. Lo la folea. Ya la no la fa fi kai ma ina nga wenga la ngai. Fa kai ya ku fa ka fo ia. Fa fo ka ko. Mama fa la ko ya ai fa ko. Suma fa fa mai na ma fa. Ya ina maleo de kwa ngai ma fio ko ya mawa le file bu mai de kwa ya wa fo la fa kai ki kai ma mai ko so da pena
Te makua ya ko sa mau. O le ngai whakamari ka ko whakatanga ni koe ngā bisia. Ia. Seli mari koa. Langa whaikai kui lenga sa kuala langa oe na whana ni langi o wainga. Le lufi le ku mai whaikai. Si ai lo au. Whaikai kol kui ko hoa. Le whana kolu. Sa wau. Whaikai ne kausi ai na kolu kwa kere ngā ai ne ki kausi. Siri ampo kwa inga ilo. Kai ora inga ngai kolu ngā roa kule usunga kui anga maunangi ngā mai kwa whanadin. Kau sirei male kwa kau whanai. Ia ngongu mai whea. Lai son sa kele. Ia koe ia kap sa kele whanau kan masinga. San masinga i mga whanga. Oi le sirei ku mai whakau whamamole. Wa umai keiwa. Kai paran. Oi ai. Suzuki. Wa uma. Wa lewa yai mkua. Ia, uma ufapele ai ngai fiafi. Fafukai kumu kule da ua ngā ua ufai ngai asu. E o mbangwa me uma i da ua whakau whakumani. Ia usila mio o ngane kua. Ia, alo whamai le kua ngai asu. Ia whapeo kai ma leo kako o soifua mo mako mola. Ai mako mola, ka malo lo inga ka mangai, ka mafang whangai ngai le kua, i le rofa mananga. Rilei, ia, tefa, yo chong, o le peso foia no tanu, sei, pa umai le tatu, a fiafi, ia o la whapea leo na whai mai o suga, ia whai tau, ia o se whakoa, ia e tatu matutanga nei fiafi. Atu di inga malwhakakai lau fio. Mātou na gona le atua le mawhita mai o lau fio ia te mātou. I le mātou nei mawhitanga. Na gona fwoi le atua lo pa i fwoi a inga whano noa. Mawai la tofa mawhanaga nei mai ia te oe. Kātai fwoi le atua i nei mawhitanga papenei. Mātou te roa ai o mātou lava o lau whanau. O e lava o mātou o tua i tō tasi. Mi ia lau fio le nei aso le tua a lau mātou ta api o mātou a inga le tua i a rofa i a pui ma ia e si o mia i mātou i au a ngelu. Whamanuia i a inga le tua ngā lua lātou a nganga whapitaima lātou a nganga rofa i le nei māwhitanga o mātou whaia a tauina e pui a te mātou whamanuia i a te mātou whapitaima o Yesu. Amen. Amen. You only got a little bit left. You want to finish it off?